gagayam na bara kablaaw kada kayo amin nga buybuyaken nagdengdengeg kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat iking san napud na nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na makablawan man pay amin ang grupo ti siya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear manang biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbaros ngarman, gaputa sexy kan napintas. Danda ni amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ah. Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay di ka? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak ah. Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mga minan arum marijay balay. Tano dagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay buridag akabsat ko. Jay guwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na akabsat mo. ay saan pa'y la nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Pumayak man na namileng. Ay nay, si ka magayam roday. Sumra ka Agyaman nana. Hala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Taagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitag namin ni Jaygan. Ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipanghana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lakta. Kasano ngay. Agkasarta ka tin, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pay, Di tanto malati turungan ta. Amo maaya. Hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maaya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pala ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipagpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbagati about iti relasyon ta. Isikret tapay lang niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmey. Sika, ti masuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey kanakan. Tanay, rabiain. Ay, anak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Carmey, Carmey. Lain ba garabi iyo? Ay, iso da dyan daw urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rode tinubyo.
Yung kayo hindi maturugan, ante. Tama pa pastor ka ni Idong. Kung naklakid din, nakaturog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray si ka, nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga rodan, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanya. Mangag na kanya, ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat ta nga rodan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta Idong. Isikreta pa ilang niya. Katuwa na. Sikat makaam mo, Carmen. Nay, papa na manong ikaing. Unay matday tabang bang lumon, nagpigsa. Inlak man ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Apay nga ron nga kami ti pipinaw. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasam-8. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni Antek? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Ay, wan, kaya't mo ti barbecue. Intaag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kanbalot. Baala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay, nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din ah. Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Angam, sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limbabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sus! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong. Nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsauan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikeng. Papanam ka maluman. Inakman ikan damiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaan. Katalaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi paraan dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng.
Ay sa bagay, awan makunak kang kuwan na tanasingpot kang nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabya na kagawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repolyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Aday ti silid na. Aksel cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabsog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si kati kadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Inabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasanak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaang ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi dyan, te. Jakpat senday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita na kayo kanaw itiruar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige, ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay, manong iking, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmay ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanagdinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. May bayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carmay. Makayawan ako unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinaya no diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok mam iti bagin kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, nagyaman nak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wanto, han pa lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka ding agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ka namin.
Ayos lang, Idong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid intong rabi. Katuman maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax ta mo karamay. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matanakan. Matamdaman to na ayawat ko. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y la makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awan pa'y kwarta. Naalam sa amat tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, ngam adna pang usarak iti kwarta. Anya, apay akin grocery ti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adna pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di nakapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y Mike? Isu nga enjoy kagaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Idong, nga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka at amin nga kidawak kat itid mo. I love you, Idong. Mwah. Awalan kayo itibain. Carme! Idong! Ha? Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Ita niyo ang gabi. Basta umayakan, darasam. Maturog ka nito'y balay da antik niya, iking. Apa turugan dak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karoon na. Ngam, pagturugan nga. Si kano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong iti store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikawin nagadaw ti kamuol da. Ay sos. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sigog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Aniya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Uwan, auntie. Aniya! Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta si Kugmo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ti ama dato si Kugko. Aniya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, may. San lagayam ada kami kinirudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam jak mamati Carme. Di na lukoy. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at aga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Aniyan,
Mangibabain ka, Carmay. Jaklaim pagaraw akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ang tibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugmaw. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw? Ni tataiking gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya? Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Uy, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan bay. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ti pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag akla ang mukidi Iba kami dya ka anakam, tadi nakiramraman dita. Naupay akong kankwana, talalakiro magayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wine. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbagitan mi. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oho, mangilawlaw ang dadya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuang pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, dadya ako nagaram. Talakaya kon. Pinanasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas kan ni Carmi tanagadumat kayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisaan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tigayam mo, Iking. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, dayta pa kasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, makablangawan kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikap sa atleti san napud no nagan tintay i-drama. Ngam shout out man pay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugo La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi man ti kunani kap sa atleti, dear manang biyanang, nakairuamak ti umutang, no jak umutang kaslaglaladutak, awan gaganay gaya. Aggagatela kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumaruno nga lawas. Agis kita rakpay ah. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narikat nga may no-reserve ka.
Kalpasan na, di mo gayam gatangag. Sigurado datan. Idi pala nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruton para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan nadamag ko. Ngay mutang ka man iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti na itabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamong kang kwa na nagitararamidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam. Kunanan tumanan kanya. Ano nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko? Agsusuldo ka man. Adaro na patag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sa ma. Di mo pala nabaybayaran tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man ah. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ang ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarunong nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimmang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Marie Isabel, umayak man. Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ah? Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko rata. Kat no nagidon ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan ah. Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninanaan sing dato nga kwentas. Balitok day tamaray. Wala. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Aping ita ka lang late. Naggap-gap po. Kan nagpariban kan sama na. Dakasayamat no, agpapinta sa krudil. Saan magkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid na kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok na ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang ah. Binulot ko. Siguradong lang litay. Diyak kaya't ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka ba ilan ta? Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto yung kwintas ko, ibagam nga yung pabulod mo kanyak niya. Ah? Ay namaray, apay amasapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta. Amo maray, saan ang nasaya at nga ulbudam ti asawang? Ay na, sa bali nga rod ti ugali da dya nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laang itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ah, ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rudon tay supot ka. Kwa na naansing. Apay. Mabalin nga agpauna akpay lang.
Pakilista pa lang ti balance ko. Kano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayad ak nga dagos kanyam. Awan ka di trabaho ita, late anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Undak magtuntabuok mo. Nagpariband ka ka na katuman na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang da, tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo na nga inutang mo. Saan pa, matkait di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodel no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asan nga amo nilakay mo? Ibagang maging guana nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Marilete. Aya, kat. Salsalud-sudin da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita. Ay, kwa. Agbayad ak tumatlang ano, agsweldo ak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali, tamabayad ak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adda mat nana, nakasaritak pa idi kalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya? Adda mat utang ni Marileti kada kayo nana? Won, saan pa'y a fully paid tibag na indala na kanyak? Ay, una yun day di Marileti. Maiwaras samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay na tikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rodan ang mangururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo magantata. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapod no na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang. Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin kwa na. Asaan nga umut-utang, tanarigat ti agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Ang mga nudak kaluho na yung ti utang na. At daman ti salut-sudak king ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ang asawak. Apay ni Marilete, Manong? Pudno ka day. Asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansing. Ano niya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayang, sapsapulan damat lang itilanding anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yan ti kasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya nakabayad ako ngun. Isabel, amang kit din og dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilaan. Nagsasanga siguro ti utang di asawak. Masaya at magtanagawid kang Lite.
Apay ayala kay. Apa di mo yung bagbaka kanyak na adugaya mong ti utang mo? Utang. Uy, hangkang nga maawatan. Di ka naglibak. Talagpod no ni kumaring nga isabil kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildun ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kinaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautangan. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak na asawam. Rumbang lang amok mat ati kas tangan aramitan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan ma tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. Utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno maamuan ti asawam, ti kas tangar aramidem, anak ko. Amoy lang nga rudan to ugali dahi dyan nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayang mat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mat ti masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayo ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumutlaeng ni Rudel nga asawam. Asino jay may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro marinda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rudil. Agsalsaludsuda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan ti mutang. Wag! Ngum no umutang nga, ipakaamukin ka ka nagbayad ka kadagos. Siya ngay. Inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. Nuna umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako! Tsak kaya ti mailumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Umjak akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Ah, saan ka ti amaala iti nasaya asaritahan da ito Rodel? Narigat ako sa sarita ni liting tatang. Isupay kayo dito makawit. Diyan akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amo na ama ditirit na. Tainlimod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungay. Rodel. Iti kasi dyan aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala. Mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka. Talaga madismaya ka. Nang runa pa'y kat inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kengga. Basol ko matkigdi Saan nga may parbang di kas dyan ngay naramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Agkagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyatam mo, ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. Diya ko naman nga mapasamak dahi tatang. Naimbagla nga ang tanaranaan ka dito'y balay ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaan siyang. Imaya, tao may kusingiran ti bayad ti utang mo kanya.
Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagurura yaklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana. Handa nga ipapabarangay anana. Pasensya ka, ngam narigat ka mo nga may nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karim. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni Nana Ansing, in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito isakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan ah? Pang-aasim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo ah. Tanagilimod ka nagulbod ka kini Pari Rodel. Iso siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lita anak ko, inyagan ka iti sidam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mo. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ikaw mo man tangiwan mo. Sumrak tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas kong agbibiyag, tatang. Kasla kaya't kunti agina na. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangalay tin na po ijabalay. Ay na, Mare. Apay ngay akas tamad tantilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ng tipigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot, Amare. Tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sa awan ka kampik, awan ka binadang ko itibiyag. Ada kami amang tulong kan, Mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karungki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron, no kasano nga makabayad akiti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak, kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak, kasla mabagtitak. Ada tao. Hintay, gustakan bakit? Ngala, Uston, di ka nagsangay bakit?
Inawagan na ni tatang. Katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Pre, mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan na anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, ngo pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko day jay. Ngam saan ita? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodil. Ngala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodal. Agpaimbag ka, tayin inutang taabayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagi jay inton ag-imbaga. Kasaok dagi jay nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taurikas jay tinaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabutang akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayem mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sa kabsat, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yumanan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napod no nagan tintay i-drama ita. Ngam sakpay na, makablaawa man pa ni Norman Vincent Dumangas, dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kani Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo, dir man ang biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti maysa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya't timat maysa awan na pulos, uray maysa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sang-sangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Tapay, nanano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan ko ana. Gamdarasudos kamat ngamen. Sumurot ka dangos no awisin na ka. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumat lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati na tanga. Amin nga ibagati lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga nilino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigira. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadak mango. Natanangak nga agdis desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan.
Wala nga raw. Isano maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayo, amangan na dagunget, Diana. Ne, asino ko mamatag-ungat ngay Baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmat nga ag-ungat na itatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyong nagunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan ka na yun. Apay ngay, kat di kapsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanya. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kapsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan ni Jen na udi nga boyfriend na. Ha? Nagsinada na ya? Katnuman! Ngam, apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan na yan Ay, no kasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahat. Manong tawan ni tatang yawn? Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang me. So te karopa me. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man tas sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ati ara-araman da. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwen nga rod pati ba bakat papapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar kay di balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latata. Okay. Agyaman ak ano kasta barok. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi ko tata. Sige, mabidlaing ta ayabak iti silid na barok. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni tinobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyarid to balay. Kamsa bala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan naman nabaso no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Diana. Siyak tiloklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. Anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rog na pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtani mat gayam emete araman na. Ay, kit, bye-bye amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldo ti pakiinayatan na? Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Kadanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga ruod din baga na ibi nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi? Uwan tatang. Kat,
Aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikin nayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idadagos nga oray di mo mat-uray am-am mo ida. Gamdi kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo, taam-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag ko na ang ngay manang, Wala ta kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak taraman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itid mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit, ano ti planaw? Aklunam ka na wano bastedem ni Baldo. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Ha? Makarit nga. Eh di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalabdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Ala, saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Baldo ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay, saan na numartag tumatlaang? Oray agbaak kandayana. Nuartag tumatla ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadol po. Na kayo ba't ngayam? Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, pagtugaw kayo, tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatigsakit dito gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasamak kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim ba raw? Di ka pala mapani Jibalay, tanay. Agap apamutin na itagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jag amo ka na gijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. Sa sardingan pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Diyak ngamin kayat nga aga panagit agkabsat nga pulang ti lalaki. Ano yan? No kasta, agayat da adwa kanyak, tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaingis sumakmot ka na gadyadwa. Ay, wan. Sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Ang dati maar kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni ilay. Dahil dyan, ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat, ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan ako ngagpukis?
Kaya't konti, agpalong hair. Anya, wala ta. Agpalong hair. Sakto, ipakulot ni Mordong na. Anya, anyat itsuraan mo nga, no, kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti Mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo ti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Basta kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram, ngam jay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat ngarod. Pastor kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kano rin siya. Ada na patag nga ibagakken ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Papay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Bunta ta. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay kag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti may bagay kin ka. Adda nga umubing kan tumaer ka no na ti isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod di mat kulak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Sikamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Ayaw tata, mabalin tagpakuyo ka na kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan niyo. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan niyo ijay ilay. Ay, wala. Ala, kuyugan kay tao. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta damagan na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta damag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen na ya. Nainayunan dati istorya. No sana manayunan, magisayan. Huwag nga rin Iso dahil ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko ni Emi idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Anjak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tin manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak
to pagladingitin, dayjay. Bye-bye amon. Gusto mo't kit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anuang katrigalo ken ka, Tata Dulfo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko, No, dagdamag, ibagam ngayon patarakan ko lang ken ka. Apay ngay, rigalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mopal daw. Awan problema iti day, Tata. Basta parakan ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta nasidag dirik nakin ka, Tata. Maay-ayo ak tungkal makit-kitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinuang mo. Tata Dulfo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Ura tao may kabalunan. Nagluto akiti pansi. Kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa ilaeng. Umay kan. Mapantapay ag merienda di sirok ti mangga, Dulfo. Nay, apaya berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan. Yag mo ti imam, ta kibiran ka, Dulfo. Awan pa ni tatang ime. Awan pa'y mo't manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, nayara. Ayun doon na ka. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw, Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasamak kada kayo. Kaslada itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Lembag ata nakatarayak. Ay, jak maklaon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom ko lakuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya tinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam tilukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga rin ayan o kasto iti kinatao. Nukasta? Wala nang badingag. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala, ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tata Dulfo, mabalin ti umay. Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutang kanyak, tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensyakan. Kanay dumistansyakin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo akalugaran mi. Nga midagbaybayag mayat manan tilinangan mi. Ngam kitni, amunan dagiti limitasyon na,
kat ammo na matan ti agbaid. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to'y gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin.